Vladika Artemije je poznat da je čovjek koji zadnjih 2 godine prepoznao politiku Borisa Tadića na Kosovu. Prepoznao je da je to velika podvala, da je to jedna velika izdaja koju naš predsjednik radi i čini. I bio je poznati žestok kritičar jedne takve politike. Nažalost, mi smo imali jednu sednicu Skupštine zajednice opština, negde 5 dana posle toga na kojoj je vladika Artemije žestoko kritikovao politiku Borisa Tadića prema Kosovu, vidjeći i znajući da ona vodi u nezavisno Kosovo. Nije prošlo ni 5 dana, a vladika Artemije je normalno uz jednu prethodnu veliku žestoku medijsku pripremu, jednu strašnu prljavu medijsku kampanju, nazivajući ga lopovim i kakvim ne sve imenima. Danas vidimo da od svega toga nema ništa. Jednostavno su uleteli batinaši, pre svega iz državne bezbednosti Srbije koja je došla na Kosovo, faktički na silom otvorila Kavlođerske odaje, otvorila vrata od odaja vladike Artemija i omogućila da, tako kažem, se sprovede odluka sinoda koja imenuje na silu novog administratora i gde uz jedan čin i način koji ne dolikuje nikome, a najmanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se jedan vladika koji je legalno i po kanonima izabran sklanja iz svoje eparhije. Treba još jednu stvar da znamo da je vladika Artemije bio na čelu takozvane konzervativne struje koje se žestoko bori da papa ne dođe u Srbiju, na čelu jedne struje koja je protiv Carigradske patrijaršije, s obzirom da svi znamo da je ona postaje sve više eksponent američke spoljne politike i kao takav je mnogima smetao i kao takav je smetao pre svega i vlastima u Srbiju i vlastima na prostoru Kosova i Metohije, to je znači samoproglašenoj Republici Kosovo, a naročito smetao pre svega nekim stranim zemljama, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. I kao takav on je morao da se skloni, jer bi sigurno otpor srpskog naroda bio kudikamo žešći i jači, da je on dole u odnosu na neko ovo sadašnje stanje. I ono što je još, nažalost, bitno za prosvećenog vladiku Artemija jeste da je on bio stožer oko koga se okupljao pre svega narod, takozvani srpski narod južno od Ibra. On je bio na svoj način vesnik slobode i ovim činom se jednostavno želelo da taj jedan vesnik borbe nestane sa prostora Kosova i Metohije. Nažalost, mora da ponovim da je tu, što se tiče crkvenih stvari, jako nečasnu ulogu odigrao pre svega i mislim da je on poenta cele priče je mitropolit crnogorski Amfilohije Radović, po novoj nomenklaturi arhijepiskop Cetinski, čovjek koji je organizovao, da tako kažem, jedan pravi medijski linč na svog kolegu. Da vas posjetim još da su svi oni na neki način bili đaci Justina Popovića, velikog Justina Popovića i Irineje Bulović i Atanasije Jeftić i Amfilohije Radović. Nažalost, jedini koji je ostao veran učenju jeste vladika Artemije. Tako da kažem, njegovim sklanjanjem, a počelo je pre svega od obnove srpskih svetinja, da je on bio apsolutno protiv toga da srpske svetinje obnavljaju oni koji su ih rušili, znači Albanci. Nažalost, naš cenjeni mitropolit je potpisao ovaj sporazum sa ministrom kulture Kosova, Astritom Haraćajom, da vlasti iz Prištine obnavljaju srpske svetinje i zato kada sada Šiptari traže da čuvaju te svetinje, a mi im kažemo da nemaju pravo jer su ih oni rušili, oni nam jednostavno kažu ako smo ih obnavljali, da ne kažem gradili, imamo pravo i da ih čuvamo. Tako da kažem, vladika Artemije je morao da ode, ne bi li se što lakše napravilo nezavisno Kosovo. Manastir Gračanice je pre svega ženski manastir.
Vladika Artemije imao svoje središte u Prizrenu koje je morao da napusti pod pritiskom Šiptara. Tu mu je bilo sedište i onda smo imali prilike da vidimo da ljudi u uniformama tuku Kalođere, jer monasi iz Crne rijeke su došli da zaštite vladiku od nečasnih upada, znači od upada vladike Atanasija Jevtića koji je došao sa svojom sitom da jednostavno zauzme Gračanicu i u tome su mu pomogli ljudi u civilima koji su na svoj način su tukli Kalođere i omogućili da se na jednim nasilnim metodama razbijenjem vrata i svega ostalog da se uđe u ovaj sami manastir kao sedište eparhije Raško-Prizrenske. Vi sigurno pratite i dalje da ceo sukob nije sto na tome. Najveći broj Kalođera iz manastira na Kosovu i Metohije je napustio zajedno sa vladikom prostor Kosova i Metohije. To je više negde od 81 lice, što Kalođera, što Kalođerica. Oni su locirani otprilike na 2 mesta, jedno kod Gornjeg Milanovca, drugo u okolini Čačka. To je broj Kalođera koji je recimo 3 puta veći nego što ima eparhija, recimo Mitropolija, Zesko, Crnogorsko, Primorska, kako se već zove. Nažalost, ti manastiri su ili najveći deo su prazni, a oni koji su ostali sa brojem Kalođera, to je 1 ili 2 što otprilike i ne znače ništa. Imajući u vidu okruženje oko tih manastira, faktički ti ljudi onako sami nemaju na neki način ni šanse da prežive. Nažalost, dešava se ono što na svoj način nisu mogli da naprave ni Turci tokom toliko vekova, nisu mogli da urede ni komunisti, ni Šiptari negde od 1999. godine. Ovaj sukob koji je pre svega kanonski ili ekumenski sukob, znači sukob onih koji žele sa papom, je jednostavno taj deo sveta, tih srpskih Kalođera, tih monaha, ljudi koji su skovani od principa, koji su se zaklali na vernost vladici Artemiju, su napustili te prostore. Mi Srbi smo pokrenuli dole jednu peticiju da se omogući vladici Artemije da se vrati u eparhiju iz koje je prognan. Nažalost, tu nemamo mnogo uspeha, jer ono što nam se čini kada bi se vratio i naše šanse za uspeh i opstanak bi bile mnogo veće. Nažalost, to je razgovor gluvih i čini mi se da je to deo jedne sveukupne politike da bi Kosovo što pre postalo nezavisno. Jednostavno ne smete imati u okviru crkve ljude koji će da okupljuju narod. Imamo sadašnje primjere da novi namjesnik je eparhijski, a to je mitropolit Amfilohije Radović, javno i glasno se sastaje recimo sa predstavnicima vlade Kosova. Baš pre neki dan su novine pisale da je bio sa čovekom specijalnim i izaslanikom vlade Kosova za sever Kosova. Svi zapadni političari, naročito oni koji su bombardovali Kosovo, redovni su posetioci naših manastira, što za vreme vladike Artemije nije moglo se vidi. Tu je pre neki dan bio u Bajdenu u Dečanima. Prošle godine, pre mesec dana je bio Tony Blair, normalno je dočekan kao veliki maltene svetski državnik. I kažem, to je apsolutna promjena politike u okviru Srpske pravoslavne crkve, koju ja, nažalost, mislim, ako se ovako nastavi, doći će do trasiranja puta za pravljenje takozvane Kosovske pravoslavne crkve, za koje se bojimo da akteri o tome slabo razmišljaju i slabo misle, jer već sa svoje strane veliki broj Kalođera i vladika iz Albanije, naročito ona iz južnog dela, koji je pravoslavni, već polako, ali sigurno pikira na srpske manastire i srpske svetinje na prostoru Kosova i Metohije i sigurno da odlazak ovakvih srpskih Kalođera jednostavno pravi prostor da Albanci zaposednu te naše manastire, kao što ih već smatruju da su svoji, samo im još hvali život, znači živi ljudi, evo na ovaj način će ih i dobiti.